Svega nekoliko dana nakon globalne premijere, beogradskoj publici i medijima u BMW Store-u ekskluzivno je predstavljena 8. generacija BMW-a serije 5, koja je prvi put dostupna i u potpuno električnoj verziji BMW i5. Najnovija verzija najuspešnije biznis limuzine prepoznatljivog elegantnog dizajna, pored inovacija, donosi i novi nivo komfora. Kako novi BMW serije 5 predstavlja svojevrsno umetničko delo jedinstvenog izraza, BMW Srbija je pokrenula saradnju sa prestižnom galerijom Štab, koja je jedna od najaktivnijih galerija na polju savremenih vizuelnih umetnosti u zemlji. Zajedničkom saradnjom afirmiše se savremena umetnost i podržavaju mladi talentovani umetnici. Predstavljanje nove serije 5 upotpunjeno je performansom poznate slikarke Svetlane Ninković, koja je tokom prezentacije inspirisana BMW-ovim novitetom prikazala svoj lični proces stvaranja sofisticiranih i ekskluzivnih umetničkih dela. Novi BMW serije 5 donosi napredni nivo digitalnih servisa i prepoznatljivu dinamiku vožnje. Ova verzija automobila je sad po prvi put izrađena na istoj platformi u benzin, dizel, plug-in hibrid, čak i full elektroformi, koja se naziva BMW i5. Takođe, ova je limuzinska varijanta, uskoro očekujemo i karavan verziju, to jeste Touring, takođe u ova sva 4 oblika. Konkretno, model je potpuno redizajniran, rađen je na novoj platformi i ne deli skoro ništa sa prethodnom generacijom serije 5. Takođe, bitna stavka da je samo međusovinsko rastojanje poraslo na skoro 3 metra, što se najviše odnosi na prostor u kabini, pogotovo za putnike pozadnje. Takođe, funkcija Iconic Glow svetleće maske je sada dostupna po prvi put i na seriji 5. Moguće je poručiti i M aerodinamički paket, kao i njegovu Pro verziju sa više crnih detalja. Opciono su dostupni i M Shadow Line farovi koji imaju crnu pozadinu. Na zadnjem delu su tipična svetla u obliku slova L uz dodatne hrom lajsne, a na bočnim površinama se ističu dve karakterne linije. Po prvi put BMW serija 5 u standardnoj opremi ima potpuno veganski interijer koji uključuje veganca sportska sedišta. Uz nadoknadu je moguće poručiti interijer od BMW Individual merino kože, kao i potpuno elektropodesiva komfortna sedišta. Broj prekidača u interijeru je smanjen, ali bez uticaja na raspoložive funkcionalnosti. Kontrolni centar predstavlja novu interpretaciju BMW orijentacije ka vozaču u vidu zakrivljenih ekrana veličine 12,3 i 14,9 inča. Novi BMW serije 5 je prvi model koji ima unapređeni korisnički interfejs 8.5 sa Quick Select funkcijom koja ubrzava pristup traženim podmenijima. Ovaj sistem omogućava brže ažuriranje, unapređeno praćenje i planiranje putovanja elektromodela kao i elemente za zabavu, video streaming i korišćenje Air konzole platforme. Kao opciju moguće je poručiti i funkcionalni BMW Interaction Bar sa pozadinskim LED osvetljenjem. Za udobnost u vožnji brinu posebno prilagođeni sistemi oslanjanja, koji pored standardnog paketa uključuju paket Adaptive Suspension Professional, koji ima elektroupravljive amortizere, integralno aktivno upravljanje, kao i aktivne stabilizatore. Točkovi su u rasponu veličina od 18 do 21 inča, a sigurno zaustavljanje pomaže integralni sistem kočenja. U standardnoj opremi je i upravljač sa varijabilnim prenosnim odnosom, kao i parking asistent sa podrškom vožnje unazad. U Professional paketu dolazi automatsko parkiranje i manevrisanje pomoću mobilnog telefona. Novi BMW serije 5 je dobio i druga unapređenja, kao što su podrška za 5G, Personal eSIM i BMW Digital Key Plus. U standardnoj opremi su podrška za Apple CarPlay i Android Auto.
Motorizacija sada u prvim primjercima jeste 520i i 520d, također sa pogonom na svim točkovima X-Drive. Također tu je verzija 530e koja je ovdje prezentovana plug-in hibrid verzija 3000 kubika, benzinski turbo motor sa elektromotorom i kombinovanom snage od 300 konja i dometom do 100 km na struju. Nju očekujemo na proleće, a također su ujedno predstavljene i dve verzije BMW-a i5, verzija 40 i M60 koje imaju full elektro pogon. U standardnoj opremi BMW serije 5 je i nova verzija 8-stepenog automatskog menjača sa integrisanim elektromotorom. Za početak 2024. godine u pripremi su 6-cilindrični motori, dizel i benzinski, kao i plug-in hibridne verzije. Što se tiče poručivanja automobila, mi u roku od par narednih meseci primamo porudžbine za automobil i očekujemo neke prve isporuke modela krajem godine. To su benzinske i dizel varijante, a također početkom sledeće godine dolazi 530e varijanta, također i 530 dizel, jedan od naših najprodavanijih serija 5. Prva ikada potpuno električna BMW serija 5 nosi oznaku i5, a osnovna verzija nosi oznaku e-Drive 40. Pogonski elektromotor je postavljen nazad i ima snagu od 340 konja. Izvor energije je visokonaponska baterija kapaciteta 81,2 kWh i omogućava domet od 477 do 582 km po VLTP standardu. Od samog starta dostupna je snažnija M60 X-Drive verzija sa dva elektromotora ukupne snage od 601 konja, sa obrtnim momentom od 820 Nm i ubrzanjem do 100 km/h za 3,8 sekundi. BMW i5 je i prvi potpuno električni model game koji ima podršku za funkciju plug and charge. Maksimalna snaga punjenja na punjačima za jednosmernu struju je do 205 kW, a na punjačima sa neizmeničnom strujom 11 kW.